Sagudahan nga rod ti surat ni Ella. Yan man. Wait. Dear Cassie. Sakbay man ti amin kablawang kay man di tanay Mars Studio iti naimbag nga oras. Ken kablawak met dagiti padak nga agbibuya iti deti nga programa am kasinyong. May sakmet kadagiti naruay nga kanayon nga mang subsubaybay ti programa yo. Tunggalawan mabray ti malem. Ken i-replay ko met no jak masango no sana ka makabuya iti live. Ket kasta unay ti LL ko. No gibasbasa ka. Ken adu dagiti maadal wenno mapidot nga adal manipod ka dagiti na dumado mga pakasaritaan nga ikikan biag. Kasamet ten adu pay ti maadal ka dagiti nalalaing agbalbalakad. Ket gabuta adda anak iti parikot iti agdama. Naawis met tiriknak nga mangibinglay iti pakasaritaag. Nasapay kumaket maibasa mapili met nga maipatangatan pagkidawak pa yan iti pamalakad yo ng runa kadagiti viewers. Ngamin kasi nyong iti laeng kalabes na addaan kami iti parikot iti kaayan-ayat ko nga ni Mikel. Dayta nga parikot mi dandani nang itunda iti panagsinami. Noan niya dayta nga nagbalin nga parikot mi kasi nyong dayta man tinak ininuten nga salaysayen. Ketrugyak man, iti kastoy. Inakon agubra tatang, panawang kape diti balay. Ay, saan nakakadimanan asukunan, tinubyom, ha, Ella? Ha? Ni Mikel tatang? Sino kumapeng nga ro tinubyom? Saan nga ro tatang? Agsadak lata ti tricyclen Ay, dati-dati mo't nga, susundwen na ka, sukunin na ka, no yung kagubra, tagadang kayo nga mapanagtrabaho. Ken itulod na ka pa iti malam. Diyak man mo tatang. Baka mo't no, perdi tay motor na, nga PCX. Ha? Diyak lang mo tatang. Apay, di mo ka di kasarsarita tanubyom. Kasarsaritak mat ti telepono tatang. Angim, adda ka no pakakumikuman na. Iso nga sa anak nga masukon nga mapanagubra, kastamot kan sa anak nga maitulod diti balay. Ay, paliiwem paliiwem data nga nobyom nga ni Mikel. Ket nay, nataerbot ka raw. Amangan no addamot sa bali nga babae nan. Ha? Awan tatang, tilad nga ibagbagayo. Saan nga maaramid ni Mikel kanyak, dayta nga banag. Amutay nga raw. Amangan no dalaing problema na tatang. Amangan no pudno, nga adalaing met pakakumikuman na iso nga saan na ka masukon. Siguraduan na lang nasyak bakalaban na dahi nga Mikel. Nuluklukon na ka. Uy, madlaw ko bes. Ha? Kasla saan na ka nga may suksukunan ni Mikel diti trabaho tayo? Kwa, bes. Adalain ka no pakakumikong man na. Aya? No Jack Mariro, talo nga aldawen nga saan na kay may sinundo diti opisina tayo. Isupay baka mo't no busy lang ti trabaho na. Busy ti trabaho? Baka mo't busy ti barkada na. Di ba? Mahilig nagmotor? Di ba ada digiti grupo da? Ha? O, baka mo't kadwa na digiti kagrupo na iti riders. Iso nga, saan na ka masukon? Mas importante gayam digiti barkada nan bes. Saan mat siguro? Si kamat bes Carmi. Adalaing siguro pakakumikuman ni Mikel. Ken may adamat trabaho na. Nga ta, ala kita paliiwem Amangan mo't bes, no ada sa bali nga suksukunin nan. Anya tiket mo sa amin, bes? Amangan mo't no, ada sa bali nga babae nan. Ha? Ket day nga baro nga babae na, isot isuksukunin nan. Isot sukunin na, iti bigat, nga mapanagtrabaho,
Ken sukunin na met manipod iti trabaho na. Sana itulod di balay ta. Tilada ka. Agpada kay laki ni tatang. Katagpaisumet. Ay, ado ti kakastaitan, bes. Iso nga nasken nga paliiwem, day tagang kaayan ayat mo. Aglalo ket nataermet nga rod. Nagpintas pa iti motor na. Iso nga, no siyak ti sika, amwem, no pudno matlaeng, nga bisi isuna. Amangan met, no babaen ti pakabisian na bes. Ha? Aniya? Anya? Sa anak to man nga masuko nito no bigatin? Upat nga aldawen, Mikael. Anya ayat pakakumkumikumam unay. Ako, papasensya kon. Angin talaga nga, saan ka nga masuko ng tunog bigat? Sa balin samot daytan, Mikael. Anya? Anya nga sa validatean ko na. Anya tiket mo sa yan. Sa tala makapagsaritan, iti telepono. Oh, no sa anak tayo tumawag, saan tangag saritan? Jack mat mauray nga si tumawag. Pasensya kon. Talaga nga dala pa ka kumikumak. Iso nga, ganalos ka palang ag-tricycle. Parang no, into no lawas na, okay to ti amin. Amangan mo't ngayon, no mas kay kaya't mo akadwa dagiti barkadam, dagiti kagrupong mga riders. Anya? Ay, saan? Saan ka kumagpanunot iti kasta? Among met babe. Nga, si ka lang tinapatig kanya. Nga ta? Ay, Jack lang mo Mikael. Aglalo ket ni. Nataer kamat nga rod. Kanayan ka nga agbot motor. Amangan met, no sa balin ti lublubon mo. Iso nga sa anak nga suksukunin. Saan ka magsasao ti kasta? Unay mo ti babe. Bakit ta bumawi ak to babe? Mailiwak namin unay king kan. Iso nga kasto yung agpanpanunutak iti sa bali. Ay, bumawi ak to. Pasensya ka nga talagan. Ang hindi ka pala masukunin to no bigat. Gananos ka pa lang, babe. Agpauyo ak peking kan. Manong aldawin. Nga di ta naglin na ilo. Iso nga ron ti ko nga bumawi ak to. Anya nga tanong umayag to no bigat dita. Anya? Umayag dita balayo. Kalpasan ti trabaho. Ay, saan? Ha? Apay? Adda ka di papanam? Awan pa panak to no bigat. Adakla dito balay. Kita pa nga di mo kahit nga umayak. Basta, saan ka umay dito balay? Isakto latan ti umay dito. Ito no, okay ti aminen. Mikael pagpanpanunutin na iti sa bali. Saan ka kumangagpanunot iti kasta? Basta, bumawi ak to. Inton lawas na, babe. Sige nga rod. Good night, babe. Good night, babe. I love you. I love you too. Ay na. Nagrigat ti kastoy bes Ella. Isupay Kasanong taon nga makaawid. Idinto nga awan met ti tricycle. Tamadamamat iti meeting dansa. Meeting Itatati parada ti tricycle lang. Isu nga awan ti makita tang aglabas nga tricycle. Unay met ti kastuyin. Uray ko makalesa latan. Anya nga tanong, agpasundo talatan. Ha? Baklatan ti kasinsin ko nga ada motor na. Ket sika, awagan mat ni Mikael, tao may nakasukunin. Masukon na nga ta. Ket padasim No amuna nga saan ka nga makalugan kaputawan ti tricycle. Baring makrik na. Baring no makonsensya matlaeng ket umay nakasukunin. Tati kasinsin ko nga si uutang kanyak ay ket talaga nga singrik no di na umay sukunin. Sige. Awagak man nga rod. Tabaring no umay naksukunin.
Nagrigat ba't nga ron ti kasto eh. Awan ti tricycle. Unay met ti kasto yun. Anya nga tayo ti pakakumikuman na iti balayda. Dinakmal na di naman na maisakripisyon tapno may nakumasukunin dito eh. Imbagak lang rutin nga awan ti masada nga tricycle. Imbag pa ni Carmi. Tayo may sinukon ti kasinsinan. Kaya dita. Sisyak laangin ti. Ay! Anya nga tayo ti ubrana. Amangan mo't nupod no timbaga ni Carmi ken ni Tatang. Amangan mo't no ada sa bali nga babainan. Amangan no iso ti iyaw-awid na iti balayta. Imposible nga maagiyawid iti babae iti balayta. Dintoong tan ni Tita Isuna. Diyos ko, maburburtsa anak. Ni, adda kalesa. Manong kalesa! Agluganak man! Ita umayan. Diyos ko, yung baglaing yan. Agawit ang katan. Bueno, inak pala dumakas yan da Mikael. Inak man kigtuten. Sorpresa ikisuna. Mapanak iti balayda nga saan ko nga ibagbaga. Ano addaman madingar aramidin tayo nga Mikael. Agsaga na kanyak. Doktal. No anya nga talaga ti kinapudno. No api nga adda pakakumikuman na launay. Adaw mauawag. Sungbatak man. Saang man ka naka-phone book dito number na. Ureta mabayag pa dito nagluka na kakalis. Hello? Sino dito eh? Dave? Si Kagayam? Oh. Ha? Anya? Manual dawin nga saan nga simsimar kiti trabaho ni Mikael, kunang? Taapay. Anya timpakada na? Masakit? Awan mo't. Awan mo't timbagbaga na kanya nga masakit isuna. Iso nga saan nga sumsumar kiti trabaho. Diyak pa'y kiti amo nga saan hanggang masumsumar kiti trabaho na. Wen nga rod. Upat nga aldaw nga di kam nagkitan. Agsasarita kam na di telepono. Upat nga aldaw mati nga sa anak nga sinukon. Nga iti balay mi, wen iti trabaho. O sige. Wen, inak, dumagas iti balay da ita. Iso talagat papanak. Okay, agyamanak Dave Agyamanak tayong pakaamom kanyak. Diyos ko. Masakit ka no? Ni Mikael? Iso saan nga simsimar kiti trabaho na? Awan matimbagbaga na kanya ka masakit iso na. Kaayan-ayat nak, rumbeng laing ibaga na kumakanyak, taadakarbengak nga maamuan. At nakarong ka tati sakit na. Taapi nga di na maibaga-baga kanyak. Diyos ko, Manong, mabaling ka di nga paspasan ta. Ay, sige. Sige, balasan ko. Hey! Yeah! Hey! Hey! Oh! Si Kagayam, Ella? Uwen, tita. Adda ka din ni Mikael? Adda. Ang amuna ka din umay ka? Saan ko ngayon pakamuking kwanan, tita? Anya? Akit, adda ka di so nagsisilid na, tita? Mabalin dumano naklatan? Gurik ka. Adda ka di problema, tita? Awan mo't kit di. Sige. Ingka nga rudlat ta iti silidnan. Adda sadyay. Nabayagin nga agpupupok ti ububrain na. Sige nga rin, tita. Inakarudin iti silid na, tita.
Agyaman na, tita. Mikhail! Mikhail! Ha? Apre da ka dito eh. Ah, anya? Itatalaing nga kita? Italaing nga makita na? Kas sa tinamagang? Kas sa tinaksyon mo, Mikhail? Ay, hindi mo nga minibagbaga nga umay ka. Iso nga nakigtutak. Anya ko mati pakakigtutam. Sigud met nga umayat iti balayo. Ay, oh, anya ti bagbag mga pakakumikumam. Kaapi nga dinak masuko ni tay. Imbaga klaur keng kan awan ti masada nga tricycle. Di ka malala konsensya. At da ka matlagayin iti silid mo nga agpupupuk. Ah, pasensya kan. Ela. Ada ka di problema ta, Mikhail? Ah, oh, saan ka magkagurigor? Api imbaga ni Dave nga saan ka kanusumsumir kiti trabaho. Gapot impakadam ka no, nga masakit ka. Impakaamong ka no nga maditibagbagin iso nga saan ka nga simsimir kiti trabaho. Ngim panagkita kat nasalun at kamat. Ha? Ay, kuha. Ah, agtugaw taman. Agtugaw taman tagsarita tayo tinalapat. Ha, Mikhail? Ay. Oh, nakatugaw akon. Api di ka pilagtugaw? Api nga di kagtugaw ti abay ko. Ha? Ay, tagdiraklatan. Apay! Ay, kuha. Ay, gare kata. Inaklay rekap tari daw. Ni, api nga kasta ti pannagnam. Ha? Na-aksidente ka la. Siguro kit nabluta sakam. Iso nga kasta ti pannagnam. Ha? Saan? Na-aksidente ka siguro iti motor. Na-slide ka siguro. Dahil tati kong kunak kan, Mikhail. Naghilig ka ngamin nga agmotor nga aginom. Sa anak nga na. Sa anak nga na-aksidente iti motor. Aada ko mga gasgas ko na. Kat api nga agpilay-pilay ka nga magna. Kasla marigatang ka nga magna. Kwa. When nag-cramps ka dita sakam? Gapo iti kaiidamlatan? Anya ti mapaspasamak king ka, Mikhail? Ha? Ada ka di problema ta? Ada ka di problemam kanyak? Awan. Ada ka di sa balya babaeng? Awan. Kat anya nga rod? Pudno ka di anda sakit mo? When detalaeng. Ada ka di gout mo? Saan nga gout na ito eh? Api nga rod. Api nga kaslang dinak malaka iliw. Ha? Dati, madagundaway ta. Mapanta ang check-in. Mapanta kumpurme nga papapananda at pagpasyaran. Ay, kuha. Ibagam kanyak ti pudno. Ha? Anya nga pudno? Sa anak ka din nga napatiking ka. Ada ka din sa bali nga ipatpatig mo, Mikhail. Awan, si kamot babe. Awan, si kalahin ti patpatig ko. Api nga rod. Api nga kinlaat nga limamiis ka kanyak. Api nga nagbaliw ka. Api nga kas tinitratom kanyak. Kasla di ka malamailiw. Kalpasan ti manungal daw saan ta nga nagkit-kita. Ay, pasensya ka na. Bumawi ak tuking kakunak mo. Bumawi? Kaano pa'y? Basta. Api nga di ka dinakpikait nga abayin. Kaariyak na ka di. Ha? Saan? Api ko, di mo kayo tagtukaw di abay ko. Ay, kuha. Ay, nasaysayaan na ingin no ag-cool off na may lain. Ha? Anya? Wala saan agsina talantan. No kastila, hindi parbarik nam kanyang may kailang sina. Apay, saan na? Api nga ron. Api nga ron nga di mo masungbatan ni kinamdamagi ka. Api nga di mo may baga kanyang ti kinapudno. Mikhail. Saan nakisinsina ko maela? Ibagam nga ron kanyak ti kinapudno. Ibagam kanyak pang-aasim. Pasensya ka. Ibagam nga minan si ka, Mikhail. Mama, tita,
anya ti kinabundo. Ibaga mo, no saan mong ibaga, sakti mang ibaga. Ay, saan? Saan mi bagbaga, mama? Anya na jay. Tita, pa nga asin ibagam kumaan. Pwes, no di mo ibaga, sakti mang ibaga. Anya na jay, tita. Adda busali ni Mikel. Iso nga kasjay. Ha? Ni mama mat. Apay nga imbagam nakababay. Anya? Adda busali na nga dakkel, di tapatong na. Iso nga di na kahit agmotor, tana sakit. Iso nga di na kahit musumrek iti trabaho, tana, permi nga nagsakit ka no. Agam di namat kahit nagpa-doktor. Ingka ken Doc J si Adaya ko di namat kayat. Nakababay nga rod, numaamuanda nga dabusalik, mama. Ay, mas nakababain deta saan ka mapalagtab-trabaho? Gapula iti busali? Oo, unay mo di mama. Ala, agsarita kay latan anak ko. Agyaman na tita. Miki. Babe. Busali laeng ti rason. O api nga kasta ka. Pasensya kan. Ay, mabainak namin nga mangibagaking ka. Api ko anyat pagbainam. Agayan ayat ta. Apay. Karyek kunto pa iti busalik. Anyan talaki diking kan. Amom nga napatig ka kanyak. Uri pa'y sa nga pulo ti busali mi ti patong mo. Saan tong agbali ti panagayat ko king Mikel? Pasensya ka. Mabayinak lang aming maamom nga dabusalik. Saan kang nagsangit? Arakupin kan. No talaga nga napatiga king ka. Awan ko matilimit mo kanyak. Nakasta ti agayan ayat, Mikel. Sorry, mabainak lang amin. Api ka mabain ka. Dapat saan ka nga mabain kanyak. Dapat amuta ti amin ti tunggal maysa. Siguro kit nagbusali ka man idin. Adaman time na idin nga manual daw nga saan ka nagpagpagita kanyak. Uwan. Hindi ti bangera patong ko itit nagbusalyak. Unay ka ba Mikel, pinagdanag na. Api nga nga di mo kahit di mapalagpa-check up. Taresetaan na ka kumay ti doktor, ti agas mo. Mabayinak nga rod. Hindi ka kanukin Dok Adaya. Mabayinak baka ibaganak ti baruna nga barkadak. Mabayinak ba nga rod. Gustunan. Amom nga mailiwaking ka. Uray mo't siya. Mailiwak mo't kang ka, babe. Ang siyempre, kababain mo't no. Kababain mo't adabusalik. Nga giniliw ta. Kadman ano ko nasakit mo't nagdataak. Kino, rabawang ka. Agpersaak na sakit mo. Kit may pamuspusan damit data. Ha? Anya nga pamuspusan. Kasi dati nga aramidin ta. Nga niya. Ipatugaw unag dita dresser. Dita dasarming na. Dati raramidin tamen. Saan ka siguro agpersa no nakatakder ka? Ha? Uwin nga ang paiso niya. Sige, mabali. Ala, may kating aro di sa kruyeng kan. Tay patugaw kan iti dresser. Di talamisaan. Di tayong tasarming. Pasensya ka nga talagan. Ela, babe. Diyan kami nakapanunot iti pamuspusan tapno no. Makapag linailo talatag. Gabot talaga mabainak nga mangibagaking ka. Nga dabusalik nga dakkel iti patong ko. Ito naman minsan. Saan mo ito naramitin dayta? Uri mang kidag busali tangiwat mo. Saan mo ko mga ibain kanya? Uri biga agbusali talukdit mo. Ha? Uy, saan ko mamat na? Saan ko man narigat mo dito at pagtubuan ti busali. Di point ko. Awan ko matilimlimid mo kanya. Uwan. Ipatugaw ka dito lamisanin. Agyaman babe. Agyaman ta. Uri no at busalik. Sanak nga ibain. Api ko makabain ka. Sanak nga kaaryek. Api ko mga kaaryek ka. Talagang ipatpatig na unay-unay.
Isungay patpatig kamit unay-unay. Babe. Ah. Mm. Mm. Nasakit ka di? Saan? Ugitam? Saan ka matunay agpwersa no nakatakder ka? Isugar. Yung baglagid din ta, napanunot mo dahito eh. Kitakman nga rod. Ha? Ay, mailiw ka na. Mailiw ka nga mang kita kini. Dati hotdog ko. Saan? Ha? Saan nga dahito tikit ko kita? Ha? Anya nga rod? Kitakman tabusalin. Ha? Saan na? Di kita. Babae na. Permit labaga na. Madi pa nagloom nga nalaing. Ay, kasano amin di ka matagagas. Unay kan. Ay, madamdama. Makitam to naglabusak. Angin, naku mamabalingat sa mugit kitanan. Apay, baka maawan ti ganas ko. Gabot bain ko. Baka kat nulumnag na ito'y kukwak. Ilad na. Sige nga ron. Ituloy mo. May liwak yung kahan, babe. Una yan. Kaili ko ti barukong mo. Katik dati pandimon. Tamang anak. Ha? Saan ka di nga nasakit? Wag tugaw ka. Ay, agparintuming nga. Agparintuming ang klatan. Ay, sa bagay, mabalin. Eksakto no ko. Ang imaguri ka. Abay. Siyempre, nagmalmalemak di trabaho. Imis buwak. Pinunasak lang man. Ay, okay lang. At least punasam. Saan ka di nga? Inakpel agpaw-paw. Saanan? Okay lang. Baka amo ka. Baka ka nga may infection ka. Busalim no. Ha? Kung kunak lang. Miguel. Udalpasin. Tubakder akon. Apo nagsakit. Marigatan ka kati. Okay lang. Narigrigat no agdata ako. No agid data. May no nakatakder. Nakatakder nga agpaisun. Ha? Ay, detoy. Ito'y palaing ha. Isarek ko na ro din, babe. Angin mo ka. Abay. Nung araw dagpaiso nga dito at pagtubuan ti busalimon, ha? Kahit wala tang isirek kanya. Ay, tilanda ka mo, babe. Sa kagsasawti kas na baka pumaiso. Unak lang. Manual daw, saan mo ngayon sirek deta? Ito'y kaunggak. Mamiss ka, Mikel. Mamimiss ka launa. Saan ka na madanagan? Itataam mo nga dabusalik. Uri inaldawan ta. Uri di pa na loom. Tirahin talata. Basta kasto yung patakder lang. Medyo nasakit agpirsa no. Okay lang. Sige, tapno di ka marigatan. Siya akong ti aggaraw, ha? Siya akong ti agkuti. Tapno di ka gargaraw unay. Ay, una. Mayatak. Mikel. Nagimas ka talaga, Mikel. Nagimas ka, Matela. Uri ang dami mo salim. Nagimas ka, Mikel. Ano niya ito ka na ni tatang mo? Baka da kitayan nga umyanak dito eh. Tagin niliw ta. Agit, imbagakin ko na tipod no. Ay, kastaon iti katawan na. Pinagatapan na kapay nga adda babaim. Ha? Busali gayam. Saan nga babae no dikit busali?
Api nga yung bagang pela kini tatang mo man. Mabainak to nga agpakita king kuanan. Api nga nga kabain mo. Gagangay laeng nga sakit data. Amin sa nga taon ket agbusali. Kasta ka di. Agdigos ka ngamin ha. Anya? Data ti kang kununaan nga rason no aping agbusali ti tao. No maliwayam ti agdigos. Malamin ka kano kunan tita. Iso nga di ka agdigos no kwan. Agdigos ka man. Apagbit lang. Data ti kung kunaking kan. Nalamiis ka rod. Kaya agipapudot ka ti danom Tay laok mo, itabnaw mo. Nakadado nga rason mo. Oo. Ala, into no bigat. Kasaritam to na ni sino? Ti barkadam, ni Joseph. Taintan to ginitatang na. Ha? Saan na? Anya nga saan? Diyak kahit nga maamonda nga dabusalik. Ay, data ka manan. Kat anya nga rod. Saan kang agaga? Saan ka agtumar? Mabalin mo lata. Adumid digiti agbusali nga aglaing tulata. Kasla idi mo una nga nagbusali ak. Wen angin mabayag. Ken baka maimpeksyon. May mayat matlaeng no adaagas nga tumarem. Tapno niti kasta alis to nga agluom, alis to nga rumor deti nana na. Bayam ta saktot may katinana na. Ha? Sika? Madi, yan kaya. Mabainang. Api ka mabain ka. Basta, sakto ti may katinana na. Basta, sanak na tagtumtumaran. Anya? Unay kamutan, nakatangtang kan tumat kami ti ulom. Iba ka nga kanayon ng tagdigos, agdigos kat bigat, agdigos kat malam. Unay kamutan. No kaya't mo agsalunat ka, no kaya't mo nga saan ka agbusali, aramidim da kita, no kaya't mo aglaing ka, agimbag da tabusalin, dinggin ni tita, ni mamam, inka agpareseta. Jakarod kayat. Uri pilitin jakayat. Anya kamutan, Mikel. Nakatangtangkin nga talaga taulong. Kaya't mo arod nga puro patakder latan. Tunggal da mo sa alimon. Dahil talaunay ti parikot ko kasin yung natangkin ti ulo ti nobyok ti kayan ayat ko nga ni Mikel. Agkaratubo ti busali ti bagina. Gapon na natangkin mo ti ulo na. Iso namat lang ti rason no apay nga kasjay nga. No manin agsubli ti busali no manin agtubo. Agsinsinoblat ti duwa nga patong na. Urayan na pala nga nga diyan ti kilikilinat pagtubwan ti busali na. Tanaragrigat nasaksakit. Ay, balaka dandak man kasin no kasano nga maalukoy ti kaayan ayat ko nga mapan agpa-check up iti doktor agpareseta iti agas. Amangan no day tanto ti mangitunda iti saan mi nga pagkinaawatan. Agasem dat. Ilimed na pa'y kanyak. Siyak nga kayan ayat na ilimed na ti busali na. Di na kanu kapay kahit nga maamuan dagiti barkada na. Di na kahit nagpa-check up, nagpa-check up, baka maamuan ti sa bali nga tao, agwaras. So what? Saan nga nakababain ti busali? Ket no aglaing ko man, di alis to lang nga makasubli ti trabaho na. Alis to lang nga makalugan iti motor na, tapno masukon nak to manen, tapno sana ka marigatan nga, mapanagtrabaho. Ay, nagtangkan nga talaga ti ulo, ti kaayan ayat ko. Imbaglaengan, tanatangkan mo ti ulo na di baba. Balakadan nakman kasin, tulungan nakman pangaasiyo, sakbay nga dati ti mangitunda iti parikot kada kami, iti nagbaitan mi nga gayan ayat. Kaya nagyaman naglaunay, iti anos ken laing mo nga nang ibasa kasin yung. Ket inalukoy ko ni Mikel nga agbuya kami nga dua, kadati nga panangibasam ti surat ko. Nabareng no, mangig na madagati balakad, ket alis to nga maalukoy ko isuna nga mapan agpa-check up. Ken alis to nga maalukoy ko nga kanayon na nati agdigos. Ayan. Kaya yun akong dagyaman kadagiti makita ti balakad, kadagyaman akmet kadagiti padak nga nagbuya. Ket sabay ko matadamit na pidot yung adal kadagiti nga surat ko ket nagserbi ko mga liwliwayo ken ulidan ti biyak. Ket
More power to your program, Kasinyong. And God bless everyone. Tuy agbusali tinubyo na Ella, Itilawag City.